Thokozani, sanibonani, emakhosini, ugogucele uyabingelela. Ngiyaphinda futhi ngiyanibingelela, wey'ngane zami, nonke nina eninenkinga. Kukhona abantu ababa nenkinga, uthole ukuthi umuntu ufakwe isichitho nomuntu wakhe. Uthole ukuthi umuntu lezo zinto akayilandeli ukuthi manje lento lena kuvele kube khona lokho kuxabana nje okusesikhaleni sekuyaba umuntu usedubile useyahamba. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi wena muntu wesilisa la endlini unenkinga kuphi? Embhedeni. Umuntu wesifazane akaneliseki la embhedeni, njengoba ugogo ehlezi esho ethi abantu besifazane bayakhala, athi umuntu wesifazane wena awunganelisi, awungenilisi embhedeni. Aphinde umuntu wesifazane umanelise phela embhedeni, wena umnike lento ayifunayo manini ngaphaya ekamereni, uyitshele nje wena ukuthi hhayi ukhiphile umsebenzi, ukhiphe ngayo yonke indlela, kodwa bese ube nenkinga kuphi-ke wena muntu wesilisa? Uphinde futhi ube yistinji phela, awudedeli imali. Angisho ukuthi dedela imali noma ikanjani, uyidedelele noma ubani. Ma ukhipha imali uyikhipha emntwini owaziyo ukuthi uyamthanda, uyikhipha imali emntwini owaziyo ukuthi lo muntu lona wakha naye umuzi, emuntwini onengqondo. Ungathathi imali vele uyifake uyinikeze isiphukuphuku. Isiphukuphuku sizoyithatha siyoyiphuza utshwala imali, sizoyithatha sihambe futhi siphinde siyothenga ngayo o-Ben 10, umuntu akhiphe umuntu wakhe owomjolo ngapha esayidini ngayo imali yakho. Ugogo-ke lezo zinto izona zonke izinto ayazibuke ukuthi lezi zinto ziyabhidliza, azakhi. Uthole ukuthi-ke umuntu wakho wesifazane usezophuma ahambe, ngani? Ngoba wena unenkinga kuzona zonke-ke lezi zinto. Awumniki imali, awumanelisi embhedeni, uyinkinga nje wena. Kodwa ngapha emlomeni uyakhuluma futhi uyakhipha, kodwa futhi nangapha embhedeni ushaya udaka. Akube khona okungcono okukodwa ozokwenza okunjani? Mhlampe-ke asithi uyakwazi ukuthi embhedeni ukhona, kukhulunywe lokho ukuthi hhayi sengihlalele ukuthi umbhede bakithi uyakwazi ukusebenza makusetshenzwa, hhayi sengihlalele ukuthini imali. Kodwa umuntu ohlalela imali kuwena, ngaphandle nje bayamqeda abafana, ngaphandle nje ayamqeda amadoda. Loyo muntu-ke loyo akathembeki. Emva kwalokho-ke ugogo ula esihlokweni esithi-ke kuba khona lezo y'nkinga lezo ezenza ukuthi umuntu aze aphume akushiye, umuntu aphume omunye ayofeba. Nikubiza i-cheating-ke ugogo, leyo nto leyo yesiNgisi akayazi. Kuye kuthiwe-ke umuntu ushithile, ahambe umuntu ayoyifebela, abuye futhi eze kuwena. Omunye agcine esehambile okomphelo, omunye ahambe umuntu nihlukaniswe yizinto ey'njani? Eziyichitho. Isichitho siyawuhlukanisa umuzi. Baningi abantu abaphelelwe imizi, ngani? Ngenxa yey'chitho. Iy'chitho ey'fakwa abantu yibo njalo abathakathi. Ezinye iy'chitho ey'fakwa yini? Yizintombi lezi eniy'thola emaceleni ezowomakhwapheni. Ezinye y'fakwa yini? Leyo kunja yila madoda nawo owatholayo wena mama, kuphi? Emaceleni. Ugogo-ke njengamanje uthi wena onenkinga yokuthanda umuntu wakho, osamfuna bheki, ohambile wakushiya nahlukana. Ngibuyela kuleya nto leyayana yokuthi isikhafulo esinamandla sikhona kugogo. Ugogo uthi akakazokhuluma nabantu, othi mina gogo owami usanda ukuhamba, uvele nje wahamba nje wangishiya gogo, kunganakele lutho, noma sixabanile nje gogo wavele wahamba umuntu wesilisa. Uthi ugogo-ke awukumthinte kuphela, asike sibabuyise. Baningi ababuyayo, baningi umuntu obongayo, athi we gogo awuthumele-ke gogo leyo ukuthi-ke ngimhlalise phansi manje, ngoba ekuqaleni ingqondo yami ngangingakavuleki, amehlo ngingakaboni. Manje ngoba sengibonile-ke usebehambile wangishiya, thumela-ke phela gogo, bese-ke lo muntu lona simbambe ukuthi angaphinde ahambe okomphela. Siyambamba phela nokuthi angaphinde ahambe, kodwa siyambuyisa. Bese simbuyisile futhi bese siyaphinda futhi senze njani? Simbambe-ke bese ahlale phansi. Ugogo uthi wena ofuna isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho, sukuma-ke wenze njani? Umbuyise umuntu, asimlande la ekhona. Ugogo-ke namhlanje yilokho eze ngakho ukuthi ake niphinde-ke futhi nenze njani? Asebebuyisile omunye uyambuyisa umuntu, athi mase sembuyisile baningi, akufuna ukuqamba amanga, kuyenzeka abuye umuntu angifonele, gogo usebuyile, sekumnandi ubuyile, bahlezi. Uyakhohlwa ukuthi umlande ngomuthi lo muntu, umbuyise ngawo umuthi. Emva kwalokho ngiphinde ngithole ucingo futhi, hawu gogo usephinde wahamba.
phela bese ngibuyisa ngomuthi angithi wangabusenza lutho phela wena ngoba phela befanele umbuyise wenze njani bese phela usuyamhlalisa phansi njengoba ehambile senze njani ngifuna enye imali uzophinde futhi ufake enye yokuthi enze njani siphinde simbuyise futhi ngani ngoba wena phela kusho ukuthi uyisiwulu ufuna ukusebenzela emuva wena njengenkukhu. Ugogo-ke uthi-ke wena onesifiso sokubuyisa umuntu wakho omthandayo kodwa ake simbuyise senze njani-ke bese sesimhlalisa phansi. Kodwa ungabuyisi umuntu ongamfuni umbuyisele ukuthi ufuna ukudlala ngaye, buyisa umuntu ofuna ukwenza njani naye okwakha umuzi. Ugogo ubuya nalokho ababuye abantu. Ugogo uyaphinda futhi uzobe segoli ugogo uthi imali ningayifaki kaPhephu ningayifaki eShoprite wena funa i-account kugogo mfonele mu-WhatsApp ngikunike yami i-account yimi engikuphosela ngoPhephu wena okwakho ukufaka imali yami yoku-oda le ozobe u-ode ngayo bese uyaphosela iphasela lakho phela ukuze ukwazi ukuthi wenze njani usebenze ubuyise lowo muntu wakho ozobe umbuyisa. Ugogo uyabonga kakhulu makwande ey'ndlondlweni makhosi siyabonga fonela nansi inamba ethi 0722 155 137 I repeat 0722 155 137 makhosi.